long. Isi ki koi bang kera sohalo alangli Dr. CM Sarabang selang kan warning kipi walam selangi kipa cubai pen kasilam. Lapen alangli kan bang itu bang ke apurial atau kan anta alangli kating keng dami pusi pun pen tipu pus alangli kipu. Lasin dili tung kipu bang ke lit songrong par puamunit alangli acor doloma. Formally alangli ahem kacubuceloma. Nilitong ke teglong bang ke alangli lason formally lason piloma ahem kacubuce awi pin pensi alangli CM Sarapan ason akoy kipi. Alangli ako ki putho bang ke lason helo penangan corruption alam kiklem puthak alangli ke kalili kalang lang karbok teglong. Tang te litsong rong par ke EM takali CM takali EM takali ta alangli bang ke jeep kompas Alat tangkap yang sekecil namlong lo puluhan tu. Jeep kompas ador pote litum langdam lo puluhan tu lagi around approximately 30 lakhs. Kunat pensi kinam lo ma aku laso alam angta inquiry nahi lapen alang li laso ahisab bang ka alang li cipak lang nahi. Lason thak se alang li penangan. Ason alam karbok alam bang ke rat atau apaan karbiang long rat atau apaan akaprek atau war ki ponsi alang li mithang a party apaan di gachi padu ya apaan se alang li ki claim la se alang li apaan so political motivated baseless alam kani ya bang ke thlong bang ke nili tuma hin alang li apaan ya bang ke kapil ran non karbiang long alo penang kaching thur itum thlong ningkan hajar apaan ason asa kaching thur thlong le pin atum ta nono bang ke kaching thur bang penangan thlong kaching thur towar amohor asam along bang ke break dak ason unique isi identity ason je long lok lo laso unique identity ki long ahot ili tuma CM Sarapan aka break maine political agent pen alang le kachira pun ki dokok pensi karbiang long arat I interest ki kham khe dunia pansi aka break atowar ki pondia pansi alang li kabor I laso kabor I puthak bang ke itu kaddu kawe karbiang long arat doan dan sitalang lifana bangke piloma arjunai lit songrong par kumamune lo kupia songlong lo kido karbia fan interest karbia fansi ki claim ji pusipu sita kaita inuara mune fansi kangton kangthi lake inut opposition puka chikrong atum ta son ke claim kle lasi kopine do alang le lo Alero pene anti social element pen kasirap ta thedung do ma pima po bang sili tum arjunan koi karbia phan kaching hon amen pen karbiang long kaching thura phan ke kham kedun karbia phan kaching hon amen pen karbiang long ACM laso aprang kipon karbiarar phan aprang kipon atwara long ki kham kedun aputha bang ke litum kaduk kawe karbiang long arat ansita thur pak pen alang li phan arjunan ji lapen alang li komat representative ma pokali police law and order phan thai litum alang li thom hata arju si sona moro phake pan net pen ke ekdom third degree laso peloma interrogation pa en jail phansi litum chisek nang lalo deli cher pen pujiram तो ganti coropalo media dia itu makan spokesperson doang ni dak ithithini pakliar dum kan tung alam bang ke lalo alangli pulo niri tumke party ideology principle kache tonte alam pen ke lapen bang hem chiparunang ni stame jitia alangli PGR VGR alam klang lu pen nangli tumat hatha PGR VGR along ke laso akam iklem along ke cheng pen hala so घटना दो देत पेन PGR VGR along a घटना दो atuma phansita me accident de atuma same kisse se kelang do ansita me carbing long autonomous council CM sar pensi kilang pollo team carbing long pensi la pen cheng lok holadak ko son si claimi ma puke only BJP a party team carbing long chot kalilo holada la bangke that all political party banda hang lo social organization banta hang lo lapen dak student organization of tum anta do edlo lapen intellectual tum anda do lo hoda sita alang li bangke haladak ta laso a committee long ta all political party a meeting long ta alang li bange chedon hunde sita akoi gi pijuke nangli tum hu dak pen langon nili phanang kudet ku se alang li pule kudet jong se alang li phan kudet jong si dokok pulote la ising chapna sita alang li aprang alam kumani along le jong si
lease period pulote lease ki pike komen tulo pulote 30-40 years aprang alam si klangko 20 years bak aprang si klangko 10 years aprang alam si klangko sita akoi ki pi bangke ituma CM Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan Sarapansi akoi ki pipo alangli lapuan akoi ki pi bangke alangli ke chidip check si CM sarne fan funang puri pe nangkang check balamang si bisi highlight ke kiwan lasi jong si alangli ta jong si CM sar kopini alam thepen kipu kopini alam thepen kipu aja ala aning oila alano si kipu pulote alangli CM sarafan mingkan sose alangli kangton alangli kipu alangli junodak kipu gente alangli tarat fan map johang nang po laso alam bangke ape alangli ke non ke baseless alangli ke itum theklong ma proof theklong ma nang pulo lapen alangli ai ka bang ma amatame charjuno dak tahelo kopini alam kipu ko alam pen stami ai ve ka bang ta litsong ajak ding klui pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Saraphan kalili kalanglang alam karbok kalili kalanglang alam kipu galangli chini lo tenang li bong nang li laso CM sar ke lake nang li inwet CM sar kali ili tuma familia phana CM familia CM sar chot kali lake on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council adang pi rat do ana CM lo lasi ili tumta alimit pensi lampu du nahi pusi alang li ta thanu nahi polo sita nona bangke rat atum aphan anong no ki joji aphan lason lapuson ki claim abangke lake me u asai gali ami thang aphan stami lapen ami thang aphan clean sheet chipiere de bangke lake ni lo menai pu bangke di lason dakta ke future lo komat tong si ki claim pon ki chunji ma bangke lake iprang sidolo latung aphan itum chesong ri pu kona lo pu chesong ri pu maju kona pu pe mati sita me ka chesong along ta non PGR along alam sita me personal CM Sarapan si pulo CM binakle ko census ke dubangke labangke is all right seta inuda CM apa ba inuda chief minister apa alam tin athektin alongta party pon et pen ke sorsar bange chokche mane PGR kolamta clear lomot the matter is sub judice Code along not the case fully bomb lasi so banget take up on it eviction on it code pen clear lo hala so certificate chola lage loge Karbi Autonomous Council banke so sai eviction asai banke deng pitlo claim der la pen ke asona thak kapre adim unta case do koglo case dujire ramat men claim ne ko case high to lo aku highlight panapi election kuro dak dudu koloni near dimap khan bosti lapen lapur langkai jam dalapur non dak laswa alam clear de dapida batai interest mane kupi ma politically motivated kali pronte kupi lo tan kupi interest lo court pronte no one is above court Masih mane PGR amen pen mane along le lease enter da CM afan party pen nili long ni jong si mane fan lease pule CM ke responsible kali mati dak CM amen keban mane chokchi se kapre alam pen da kalili karalang karbokta bang nili dun thekno as every mane action has got its reaction mane ke aning tipo lasi ahla kote mana nil jude niji alangli kote dum chipare seroi kha so rat kam koson si claim nahi ma koson si social activist ke claim nahi ma chipare lu puto atwalong ta sta kaya mat kalili kalang alam pen ke bogo bangke chokchi lapin kolla rong farsango ko afan det kali kapre atu manda non bisa alam aniseta niltum press conference dolo alaswa atimung kajian timung malam ta niltum clearly through press niltum than asi kibang jilang porute matha pakara ninginei busi pilih tuniri ta condemn age lapu alang to condemn lo condemn
kai mar ka condemn ko bangke chokche bangke condemn lo da only tunuri bangke matha pakasi na ko kote among punot tibai pakka matha pakasi nang to bacar alam ningdinai pusda council alam punot election alam punot PGR alam punot ba kapre alam pusda me matha pakasi ningdinai kali te lage once nang ningdinai ra figure bangke lage rada alam mandre punot lancho election thordon tan on CM lang poisa po itu macam ni ada poisa po pulo tang te kalang at least karsi wijet dam nai mati ba jong si indut CM pene ke chok te do pulo tang te alang dam pen se sar nang li la son ki klam ba khen li tum ke question do kok lo pu dam ni sita alang li dai re ka bang ke ekdom CM sar ne phan threatening nang pi ne so phan ekdom nang pa wir ku mi pusi ki pu ke la sin li mhe pu alang li achor chiri pakaloma kar biaro na ten claim eloma la so bana ne li jong si kali pulo te la ke baseless lo political motivated la ba defamatory la so ke chokte la pe inuda CM khodai ma si ideological different pulo te kai king ton lot nai palang kali ka different political involve ka si alang li pha punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom malang pha khodai ma 24 hour ta ton kan thi to ge kali netung ta claim pute aprang BJP dong deng ko netung 42 years opposition kido netung rasan netung ikon la swalam puta claim la isiga dalam BJR alam along pendo si langdam puse puji bustame BJR ke all political party chilang si white paper da paklangal mate la si la solong si pini session dulang bulan session pime sakai malapu kacing toner pengen solution ne gali mate lain la Islam नहीं है हेदी माने लालिसों फारपुडिया दे है नॉन इसिया ट्रेंड सुनी को हेदी मुनित में ला सोशल मीडिया दुको आमार माने मिस यूज नंगा के टेक्नो हेदी सोशल मीडिया के लके आकी में काम ले फन मत सिता में नो बाके माने अनि के दगदे होय पामुनी फन कांतोनी पा मिशनरीसन से यूज रो ना लारि लिसों फार पे चेंगलो लो पिना कादो को बिमाय कली हेदी सिता सोली कली दे नहीं Karbiang lo along ke thenai ke CM arpu hello CM arpu long non Dr. Tuliram Rohang Sarsi ki bom lo nasi alang li phan kali kalang na karbo apang la ke lison for kali madu sidame ington sikip kangton sikip melu atema monon pisidame la sop ten dam bom long te ansu se lituma society lo hedi ki me ke le hinu turom ko atema li tinke handbrake ta hangna la handbrake no lo na la lo te la hai ka bahan kici putor kici pusi de pake intos ke melo program sam inge ma jadi adhe kan di malong bangke ki claim pon unai ya dim loi tung pume sita athe tin award tin long pulote labang ta intention bang lang nang ko bang lasi la puson ilitum aman gitu CM sarpan pinige ilitum Dr. Tuliram Rohang CM sarman lo laphan dai to aman pipe anu apreka CM bhale bang ta aman pipe pulote lai ko son lo lasi alang litum lasu alam baseless pen mononti la puson alam kaningi yedja phan bangke nilituma hin penta nilituma CM Karbi Anglong lake isiga da party CM galilo Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong rat CM apan alang li jumeme junono kipu bangke nilituma hin penta strongly si condemn pondo la pe la puson alam karbok bedja phan tame alang li phan sodak pen pinrem pondo nilituma hin pen stami acha lain lo ini daidam klok lu blote arjun wa hola dak social alang di Facebook long ta cipu mate hola so type amuni si ceplang det ko lasi lasom laan alang li rat asong ya sarpu ko cekro actually laso individual ke cipu long ke actually ke rat kadu ka we akar biang long rat phan bang actually ma tham elo blote pachini ni ter nang ko lasi lasoin pe bang ni li pudam long te lage heming si ba don rap ba jirpu jirpi ka cipare alam lo make nili pudame nge lisorong par kolam ri baduno la son social media long kalili kalanglang hem si ka cipare don rapa cipare jirpu jirpi cipare bola son social media lo me la pulo botang mane CM bako mane EM bako mane MP pu lo tang te la phana bangke anong aswawar sai ki NG phana bangke kadu ka be akar bi rata mongta matha nai je lason awar sai bangke ele der nagi lake individual kache pare sonsi kema lasi lason individual per bang social media lo kali kala amat itu power proof
la panaja ka tumbe kalili kalang lang ki tok dun ki pu dun hala so bang ili tum lage social media long dai si bang ke misuse nang nak ili tum akar biang long ba la sini li pu da me ma lan so Yang song hong par, tahan yang nang red so public pun di kursi yang dikerja apa kali apa. kali lagi alang si polam alang se alang si polam Song rong pari kolam kan. Kali CM si dikerja. oh lain lah ya lagi lit song rong par si ku mati kalau so proof ya we mati akol se le arjulo ke litso ma piso do lo ma ba chubu che lo ma so mar do Dut nang cepak lang milo. ari ni to pisule de lang long de som ja so su le do ko kasi mo ba arjulo ma ni da do ni le pu la na se so